Nikurumirira wuici wa mahiu mwena wa Nkoben kiumia kihituku kuria maabithaa ugitiri makoretwo magika uthuthuria kuona wuici ucio ni ucungiriirie wagagu gatagati ka nduriri igiri iria cikaraga mwena ucio. Muthenya wa ira maabithaa ugitiri makihota guikia ngono ekuirwa na aria kuratuika nio makoretwo magitabania wuici ucio. Ihinda-inĩ o riu ngombe 32 ni irahithũkirio ari imwe ciĩrĩ ciaiyĩtwo kiumia kihituku kuma itũũra-inĩ ria Nkoben na gucũngĩrĩria haho nene itũũra-inĩ riu. Munini wa County Commissioner wa mwena ucio Charles Mkele akiuga ngombe icio cirahithũkirio mwena wa Olposimoru. Ngombe wote ambao walikuwa wamepotea kufikia sasa walikuwa wamefika zaidi ya 100. Lakini tunashukuru kwamba tumeweza kupata zaidi ya nusu ya hao. Mkele no aruteire mukana andu aria makoretwo makiiya mahiu mwena ucio akiuga uthuthuria ni uratafanio nigetha aria othe mahutanitie naguo moerwo ikinya. Zoezi hili halijaisha la kutafuta ngombe pale msituni na kule kwingine kokote. Kuna wananchi wa Samaria wema ambao wametupatia habari na wanaendelea kutupatia habari. Mwena wa Nkoben nikuo gukoragwo kugumiirwo makiria ni wuici wa mahiu. Michael Kariaset ni umwe wa aria maiyĩtwo ngombe 43. Hizi ngombe zilipatikana msituni na hii ngombe zilienda kwa muda sana. Zilipotea tarehe 6 mwezi wa 9 2018. Na tumekuwa tukipata ngombe moja ngombe 2. Na keshifu wa mwena ucio Michael ni oritie muingi gwitikira kurutithania wira na maabithaa a ugitiri. Girifotera Kameme TV Muhuro gitau ni jetagwo Wagui wa Mwiruri.